hot num they make variety of pickles ហើយម្ជូររហូត68 68 168 all kind of pickles it's very famous in TikTok and everything here so I am here now at ម្ជូរញ៉ាំ8 168 dip with the salt, all spicy salt, all kind of salt, and dip with the fruit. You're gonna make it the money it's a little family like all kind of fruit, guys. So now I can zoom for you to see it. I can look. Mango. Nè, đi ngay nhá nam mình nè, nè ngay nhá. Ơi, cặp pin riết tay vô ạc đập bạc chay á. Wow. I will buy each one of them. I heard this British place really famous, very good. Pickles, all kinds of pickles, guys. Hello everyone, I am here. The place they sell all kind of pickles, fruit pickles, fresh. The place called 168. Very popular and a lot of people come here and buy pickles. All kind of pickle. Let me go inside. Zoom it. Này. Này nó không cay. Play cái miếng play battery star apple. Star, I don't know, it's not star apple. Grava. This all the sauce you can dip in it. Ooh, look at that. You guys, my mouth is watering looking at this. Ôi này, ủa này cả hai này cả pi. Oh. Bơ cái lụa đây. Tình nhà từng on nưng. Nếu ngay như nó còn là mớ sọt từng món đấy này. Từng on món này à. My mouth is watering, guys. Oh. Em ta khẳng định tích some mom tích. Miên a I think 6-7 different kind of flavor. You can choose which one you want to dip to eat with it. Oh, ngon ơi. Còn mai từng ngon món nè. Nè này fly. Oh my god, guys, check it out. Oh, bơ tật. Skull bơ tật. Anh ấy fly cái đi. Đây là thiêu không? Ô phiêu. Ô cháy. Tôm cả phần tay bọc ở mũi thiêu môi sò. Ô phiêu, green phiêu, guys. They have two kinds, one is green and one is yellow. Chum pu. Pu, anh ấy xoay chân ti. Ô, xoay chan ti ở đây score này. Ô, tôi khăn nói ti. Chăm pu. Ô. Anh ấy xoay. Tôi khăn này mà đo tiền. Ô, đó có bông bông. Thọ thay chăm tinh. Nhưng thọ thay chăm tinh. Cà pi riết. Xoay. Oh, pinggir petria cuak petria kak empel ani sama uksai bang baju nhưng ta sama cho đây vì nơi tập này ha và việc này hào ô này bóng ô này mới cho trong nhâm ớt cá như này nhâm tinh mẹ mùi mốt mùi
Nè ngày cơm mục. Nè ngày đạm mục môi nốc môi tịch tịch na. Nó anh ấy cầm vô thùng mấy anh nó khá là vi nhọt nhám mày. Oh wow. Con bơ mua cho nè. Chị mà đong chơi chị cắt. Cái pring vậy. Nè, mình pring à khinh pring. Chà, vợ đang miệng con tay chị ăn vô máu. Anh ấy miênประมาณ มุกเนี่ยละโมดิមើលច្រើនមុខឯនឹងមកខ្ញុំរំអស់ហើយនេះ2-10មុខទៅអូជាម30មុខ flavors you guys 30 over 30 flavors you can choose which one you want to dip with the pickle very yummy wow they have a lot different kind of sauce guys you can choose spicy non-spicy this for the pickle different kind of sauce មានបុកកាពីមានបុកម្ទេសបុកកពឹសបុកអីមានគ្រប់មុខបងប្អូននេះគាត់បងប្អូនមើលខ្ញុំអត់ដឹងរើសមួយណាទេវាច្រើនពេកចឹងណាគ្រឿងហើយច្រើនពេកបុកចឹងអត់ដឹងរើសមួយណាហើយនេះឆ្ងាញ់ទាំងអស់30 over 30 flavors guys oh so that's good ណានេះខ្ចប់ក៏មានមួយទៀតដែរជុំទៀតអូយនេះខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលញ៉ាំសិនចាឆ្ងាញ់ចាំមកទិញទៀតនឹងក៏ឆ្ងាញ់ហ្មងខ្ញុំភ្លក់មិញឆ្ងាញ់ហ្មងណាណែបោះគេខាងឆ្ងាញ់ very clean ខាងមកទិញទៀតខ្ញុំថតកន្លែងឲ្យមើលនៅស្មោះហ่าនោះ168គេមកទិញទៀតនៅវត្តភ្នំនៅកន្លែងវត្តភ្នំបងប្អូន168ណែអូយមុំទៅណាបាទ My mouth is watering guys cannot wait to eat it បលទៅតាមបលបុកម្ទេសបងបលបុកបកាអីគ្រប់បុកបងប្អូនអូខេអូយបងប្អូនហៀទឹកមាត់អត់ស្រក់ទឹកមាត់អត់កន្លែងនេះមកជូរសិតតែមកជូរយើងគេត្រាំមកជូរឆ្ងាញ់ហ្នឹងកន្លែងនេះនៅចិត្តវត្តភ្នំ168កន្លែងណាកន្លែងគាត់ខាងគាត់ឈ្មោះ168បញ្ជូត្រាំមកច្រើនអស់ច្រើនហ្មងអីក៏មានដែរឃើញទេបើទាំងបញ្ជូតូចបត្រាកាក់កាពីងរៀច
លក់អីនេះទឹកលក់មានម៉ាន30ប្រហែលflavor 34 different flavors ណែ I'm gonna pick រៀលខ្លះហ្នឹងហើយអូឆ្ងាញ់នេះ25,000រៀល$5 big in a big jar no big case អានេះដាក់នៅ7អូឆ្ងាញ់ហ្មងនេះយ៉ាងមិនអស់ទៅយើងក៏ដាក់តិចៗដល់យើងនៅភ្លក់ហើយស្អីគេនេះសុំភ្លក់មួយសិនខ្ញុំភ្លក់មួយណាភ្លក់សិនកាពីងរៀកហាញ់តាlike very good I'm gonna taste which one's good อันนี้กะปิอ่ะ You guys this is good oh this all the sauce នេះអំបិលចាំខ្ញុំភ្លក់មើលឆ្ងាញ់នេះមួយអានេះស្អីគេនេះអានេះស្អីគេហ្នឹងភ្លក់តិចមើលតិចបានទេអត់អីប៉ុណ្ណេះបានអូនេះបងនៅនេះអាហ្នឹងមិនអេបទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែខានអេបគេឲ្យដល់ស្កែនទៅនេះឆ្ងាញ់អូនយកនេះមួយហើយអានេះហៅខ្លាំងអត់អូនសំលឹកយកអានេះហៅខ្លាំងលឹកតិចសិនហើយមកចាចបាហៅខ្លាំងទៅបងអត់ប្រៃនេះឯងចាំប្រៃអានេះក៏ឆ្ងាញ់អានេះចានោះស្អីគេនឹងក្រោយផ្អែមអានោះអំបិលមីនឹងតែគេមានផ្អែមអូយបើអានោះប្រអប់នោះអំបិលកាគីទូយកទុកសិនខ្ញុំភ្លក់សិនអូឆ្ងាញ់នេះប៉ុណ្ណាហេតុអូឆ្ងាញ់